на штандот на издавачката куќа Готен. Ќе имаме промоција на романот Турско огледало од Виктор Хорват, гостин од Унгарија, кој што е денеска со нас и ни представува посебна чест и задоволство што допатува од Печ, од Унгарија, каде што живее и работи. Овој роман е еден вид историско истражување на културните наслаги кои што се денес заборавени или згаснати или не толку присутни во овој унгарски град, католички град како што е Печ. Во таа смисла, нели, повторно авторот ни покажува едно супериорно познавање, еден супериорен труд да навлезе во книгите на исламската култура, да навлезе во тој свет и да ги прикаже во едно четиво, не баре самиот турски хроничар од 16-тиот век. Така што мислам дека е ова едно многу вредно дело кое што заслужува да го прочитаме и не случајно Комисијата на Европската Унија го препознала како вредно дело и го наградило со оваа награда. Macedonia was also conquered by the Turkish Empire as Hungary. The topic of the novel is the conquest. Because of this, can be interesting to read for Macedonia this novel as well. So the point is, the main game of this book to see with the eyes of the conqueror, to identify ourselves with the conqueror. I would read a short part of the novel in Hungarian. Amina ősei. Anyácskámról, Amináról soha nem beszélt Szejfi, mikor kisfiú voltam, pedig kérdezgettem eleget. Halima mesélt róla, a dajkám. Halima anyám rabnője volt kiskora óta. Egyiptomból származott, és azt beszélték, de Allah jobban tudja, hogy csak színleg vette fel az iszlámot, valójában azonban az egyiptomi koptok Jézus imádó szektájának a tagja volt. Akárhogyan is, ő mesélte el egy este, mikor Yusuf házának tetejéről néztük az anatóliai partok felett kelő holdat, hogy Amina anyácskám is egyiptomi, de ősei között volt egy muszlimmá lett frengi. Ez az őse egy olasz frengi volt, és ha Amina őse, akkor az én ősöm is. From this, what do you think about this common subject? And then you can also connect that with the motives or the ideas or the intellectual position that you have when you choose to write about. Yeah, our recent work came to my mind. You know, Robert, take us over your new Skopje center with the beautiful new sculptures and buildings, and our new government, not new, our recent government, the relationship with our new government came to my mind with this short walk, and the populism, as of course, and in connection with the exile and migrants. This is the best. This is the best device for the new populist dictatorial tendencies to feed the nationalists. This is the best fuel for them to make emotions, quite mean emotions against the migrants, and to make voters and fans to elect them again and again. So this was the best news which they received, immigration. So it is really good for them, and this is very sad for us.